number 55, verse number 9, 10, 11. Bese lo munye umfundzela incwadi yaJohane sahluko number 11, verse number 37. Yena yedwa utafunza lo 37 yena yedwa ngale. Sengimdala emhlabeni Isaiah sahluko number 55. Kukhona labasavula shots. Yebo. Njengoba emazulu anjani bazalwane? Aphakeme kunemhlaba. Kanjalo letindlela tami tinjani bazalwane? Nyanza leyo bazalwane. Kanjalo letindlela tami mina uNkulunkulu tinjani bazalwane? Diphakeme kunethe. Ngoba nani ninazo tindlela nani ninawo amaplan kodwa lebe ngingakusho. Uthi simakaze mina lebe ngingakusho kini ngoba ukuthi mina tami tindlela. Diphakeme kunethe. Kubeka ba? Nemicabango yami iphakeme kuneyenu. Qhubeka. Njengoba imvula nesithwathwa kwenda kuqhamuka ezulwini. Yebo. Ungaphindi ubuyele kulo. Ungakawuniseli umhlaba. Yebo. Uwende uhlume uphinde uthele izithelo. Yebo. Khona kuthela inhlanyelo yemhlanyelo. Yebo. Nesinkwa saloyo lodlako. Injalo benelivi lami lephuma emlonyeni wami. Ngeke ngibuye kimi yabayaba. Kodwa liyawukwenda lokho lemkuhlosile. Liwufeze umgomo walo lemkhiphele wona. Ngithunywa kakhulu bazalwane lamuhla ngalo verse 11. Ngicela umphindze manje. Verse number 11. Linjalo-ke nelivi lami bandla lakithi. Uthi uNkulunkulu angeke ukhuluma lamagama ngoba usithi linjalo-ke nelivi lakhe. Leliphuma emlonyeni wakhe. Linjalo-ke nelivi lakhe. Langetulu uyabekisa lo mbhali ubekisa ngemvula. Uthi njengoba imvula yehla akwendeke isina incamuka imvula umhlaba ingawumathisi. Uthi linjalo. Linjalo. Anibona abafundisi babo. Linjalo. Bazalwane, bandla lakithi. Makholo, maKristu. Linjalo.
linjalo izwi lakhe libuya emlonyeni wakhe, linjalo liphuma emlonyeni wakhe. Kuthi kuyathembisa noma kuthembisa futhi linjalo izwi lakhe libuya emlonyeni wakhe, angeke lijike. Lingawenda umsebenzi lelithunyelwe wona. Uyahlabela lo make Nkosi yami. Uyamlimata lo make. Make Khanyile weFlow of the Last Days. Uthi linamandla izwi lakhe lona ke iphuzisi yabona bazalwane, ungathi singeke sahlabela kodwa ungathi singakhuluma lamagama. Nawu uhlabela ungabe uhlabela kodwa ube ukhuluma lamagama. Lina mandla izwi liphuzisa izimba ubaba lina mandla lina linjalo ke izwi lakhe. Kuthi kuyathembisa noma kuthembisi, kodwa linjalo izwi lakhe libuya emlonyeni wakhe lokukhulunywa nguye, lokukhulunywa nguye nomlomo wakhe. Uthi Mose bafike bambuze bathi mbala lakuthumile umtshela ikhona asebenzi. Uthi Moses nawufika le nakwateka udibana nalomuntu loyo ubofika uthi lo mthumile longuye onguye. Nabona bazalwane bekugatheke ukuthi phela ngamtshela ivela ibhidosi kumbe lebe angafika afuke ngayo fako ligama lelikhulu, but uthi ubofika yeMoses le awu Jesu wami nyatheleyo mini uthi yaMoses nawufika lela ubofika uthi thuya ngomoya omoya umphumela uthambalaze ngaphelabo awunenzaba senteyela kwakuphela awunenzaba sentithula letidilidabo tena awunenzaba ukuthi sentithula lebantu bafuna matidili but omoya uthambalaze ngaphelabo. Uthi lo verse 37 waJohane balokuvulile sasho number 11 nesikhathi kufe Lazaro. Kodwa nabanye bathi uthi kambe lona lokwavula emehlo emuntu lebeyinkukuthi. Abenele abenze yini ukuthi ayibe angafi lo muntu. Lana bazalwane kunesidididi la. Kunesidididi lana sidididanyana. Lazaro ugulile wabikelwa Jesu wangedi. Wafa wabikelwa Jesu wangaqhamuka. Emalanga semane sembona Jesu aqhamuka. Bagijima kuMaria bafike bamhlangabeza. Maria nakahamba kuhlangabeza bayasala labanye bafukeme la vele simo sesikabi sokugwatshiwe lo muntu. IBhayibheli lithi nabamhlangabeza bazalwane Jesu bafike kunamagama lafika akhulunywa kuMaria athi hey Nkosi
kube manje bokukhona wena umnakethu ngaba kahle ngalesikhathi akhuluma lamagama lawo Maria ngephandle uyeda Jesu uyasonzela uhamba Jesu sebayaqophisana naMaria endleleni angibathi ngoba babambene ngesandla sokubambana mubuyela linamandla izi lakhe iphuzisa iphuzisi sibaba nambuka lesimo saMaria sekuhlangabetha Jesu lapha ungathi bekagadze ukuthi nakaqhamuka Jesu salukavele emakhona la nakathi ukutshela ukuthi awu Nkosi hayi sowuphutile Nkosi hayi vele sewuphutile manje umnakethu uvele ufile sesemgcwala futhi sesemgcwabile lo mntwana futhi semane nemalanga nje agcwatshiwe ungathi Jesu kube bafike bebhana enkade ehleni naMaria nambuka noma Jesu bebahamba naMaria bahamba baxoxisana hawo manje awushilimbekele ungathi uyambuza nje nimbeke ku Nkosi simgcwabile lapha manje nasibuka uyabona lengqondo yemuntu wenyama lo Maria ithi kaje ngabe kusendeka hayi man awusho nimbeke kuphi man uthi Jesu nabahamba baqoqisana naMaria laba bafuke emelele phansi ukhuluma lokunye nje ngomuntu lemkhathi ngoba iBhayibheli kuthi kodwa labanye lokunye uyaqoqa lo muntu uyakhuluma nje lemkhathi ukuthi hey madoda nithi sewukhona Jesu la phansi lesimo lamkhathi asithembisi ukuthi kungenteka kodwa lo muntu ukuthi nje asenisho nisho ukuthi nisho ukuthi lo wafuna emehlo kamuntu lebekayibhubhuthe bekamele khona lesimo sekugubha philo komuntu bazalwane sekugubha John chapter 9 verse number 6 ngesikhathi Jesu afike aninza ludzaba nje mehlweni elembubuthe iBhayibheli lithi waninza ludzaba mehlweni elembubuthe wasewukhuluma izwi wathi hamba uyogeza emfuleni uSolomon ukhuluma nomuntu lokhanzakala enza wonke nokuthi imbubuthe akakhona nakahamba wenza nomkholo but Jesu ngesikhathi nakakhokha izwi athi hamba uyogeza emfuleni uSolomon iBhayibheli lithi wasukuma wahamba wafika emfuleni maneni ngicela kuba nami nyanza leyo ngicela kuba nami nginamsusana nami lithi iBhayibheli bafunda kahle iBhayibheli lithi iBhayibheli wahamba wafike wageza wabuya sabona shothi nakasaya lebe kanjani uyangabona kodwa because of the word of God ngenxa yezwi lakhe ngenxa yezwi elaphuma emlonyeni wakhe lethaba-ke hamba uyogeza asiwathi nemfula iSolomon ukuthi bawuqashane ngamagabha amakhilomitha kodwa iBhayibheli lithi lishitshela kusebhukuthi asipha lokuthi yaqhubeka yaBhayibheli lebe ayisitha kodwa sipha ukuthi nje wahamba wayawugeza alelangazalwana ngabamfishane kakhulu kuthi ke lo muntu ke nisho wathi ke lo hayi bazalwane manje nyanzalele nisho wathi lo ungathi lamuhla kube bangiyini mina nawe bazalwane tibambe ukholo awu Jesu wami sekibambe ukholo madoda tisinamathuphukela enzabeni tiyalentsheni kumbe kuphi uthwasethwaleni tithi namathamba tiyathwaleni but tibe tibambe ukholo
angeke ngimlahle Timambe mkholo lapha hayi madoda haleluya Timambe mkholo madoda Timambe mkholo Timambe mkholo atikhona namelivo ngoba sesimanje nokweyamisa kahle bazalwane sesimanje nokweyamisa sesimanje Baba lento ibanjwa ngekukholo kuthule manje yabona lento yethu yakuthi hayi manje sitakuthandazela ukuthi inkosi yakho ineminyaka emingaphi yahamba inkosi yami mfundisi inkosi yami ina 7 years ubophatha kulukwana wayo sifuna ukumthandazela nabomake basetshwaleni kumbe kuphilejele nabomake basetsheli ngalesine bathi phatha impahla yakhe athi fika lapha tiyayithumeletha le mpahla tithi phela lona kahle sesimanje but lena yambamba ukholo ithi ukholo kunethembisi ukholo kunenalutho umbhalo uMathema Hebrew chapter number 11 athi yini kanti ukholo wathembela ukholela etithwele tingabonakala etithwele lingekhothemba uwathi yakujima siyamfunza manje ufunde lo verse number 1 yena yedwa nalo verse 3 ngiyamthatha kanjani athi ngoba ngikukholwa sikonza ukuthi uNkulunkulu wadala indalo yonke nezwi Mayephelisa kubamba 11 dinamandla amen izwi lakhe iphunzisa makholwa kithi lokukholwa kunokwethembela entweni lengekho nethemba kungabonakali lutho Ngiloko lokukholwa ukholwa ukuthi ayimani konje nakhuluma izwi lakhe lo wadala indalo yonke lo wamisa tithawo mbona ke lesizasela phalabo athi umhlaba awuhlala bengena lutho athi konje yena wakhuluma livi wapita wonke wathi noma kube khona lamuhla ukuthi mina ebandleni laNkulunkulu bazalwane asesikholeni izwi lakhe asesathembele ezwini lakhe umbhalo umathi yetufika lesashona number 29 ukuthi fundzele uthi lo mbhali livwi lakhe liyaphila athi nawayela phela lapha athi izwi lakhe liphundle amahlathi asalakhaya izwi lakhe bazalwane livwi lakhe lelativo izwi lakhe akusiko kuthatha bhulukwana wale babe abuyiswe la osiyami siyamthandazela iyaza leyo ibuya phela ikhonala but sifuna abantu belukholo madoda tibuye tithi yamanga sesende kanjena noma baba asalamabuyi asesende kanje tithi wow Ifimsebenzi yakhe senzelwe sima ambone ngayo telukholo tithi awumamkhulule so wini nawuyabuya nawuyafika lekhathi solakabuya tithi khululeka mabekhulule so wini so vele ukhona Timambe mkholo athini ngisho nasendayeleke kuthi yesisi uyabona ubofuna indayela uthatha lebhlula kunyenyeni athini nalapho bathi tikholelwa ekuthenini ikhona into lelenta lutho izwi tukhuluma naye thambe naye ethwaleni uthi lo make ngikuphi ke njalo ethwaleni noma ngisetshele hayi manje bazalwane manje sikushayele
tadi noma ke manje. Yangijabulisa lento ejwaleni manje. Nathi hamba thiyele ejwaleni. Thihamba kithi owezizulu kanye nomhlaba. Manje lento ekade lofuna kithi hayi siyakhona izulu
wami kulabazalwane nasesihleli phasi sicoca le nithi amabele emuva le ngesikhathi asengekho mkhulu Fakuze lapha eKhwezi ngabe bekunjani lapha ePlasini lapha ngesikhathi ke iqala ke nama missionary ke ope bekunjani lapha kulelo Plasi lela kodwa uNkulunkulu walanza idroga mangayala edolobheni wayilanza wayitha wafika wayibeka la ekhaya ehlathini lapha kule hlathi laseKhwezi sanibonana le hlathi laseKhwezi ngemuva lePlasi eceleni lePlasi embili lePlasi ngesinqele lePlasi kodwa wafika uNkulunkulu wathi hlala weva izwi lakhe livi lakhe lamtshela ukuthi hlala la wahlala la lamuhla iKhwezi semamephini ngenxa yendoda yile eva izwi lakhe kumethembisi but lithi dani livi lakhe bakhanga amabhasi bakhanga abantu asibabophipheli basuka abantu bamazini bathi siyokhona eKhwezi kwakunjani ngesikhathi ungakanje wathambisa yini but lathi izwi lathi hlala la nakathuthu yahlala waFakuze phela umuntu unenyama unetindlela ngicabanga ukuthi wasinakathuthu yahlala uyalalela uzobeja Nkosi mhlale la wasinakathuthu uyalalela wakhala inyoni ngesekude bakhala inyoni ngesencele kukhona lokuthembisa ukuthi umuntu angaqhamuka nakedala bazalwane makholwa kithi mina phela lithi namhlanje emoyeni wami lebhekekile ukuthi angeke utshela ibandla ukuthi bazalwane noma kunalokho ihlobo lesimo nenkinga asawutifundisi kugijima ufune livi la uNkulunkulu ukuthi lithi livi la uNkulunkulu lithini izwi futhi into singathi buka njalo ukucabanga kwami kuthi nabuka la bathi laba nisho ukuthi lona lena lithi la phandle lisho ukuthi konke la bazalwane mina ngithi noma kanjani lalela izwi uhambe ngalo uthini uNkulunkulu uthule bandlela lithini livi la ngoba nali livi nali livesi lithi linjalo ke nabo kwangihephula linjalo ke izwi lami linjalo izwi lami webo mehle linjalo izwi livi la uNkulunkulu nakathi uNkulunkulu la la uyangena manje ngitshela abantu abami mina nabangitshela ukuthi babe apply wasenjani nyalo sake wathi interview abuye lo mnyana akasuka interview amtshele babe hey lena besingithethe isafe sithi lena sithi siyaphuma la mnyango nasifethe lokubhala basitshela ukuthi awu bathina nje only 5 webanje babe man nithi efana tinombolo tiqala kubani kuya ku5 athi tiqala ku1 lokusho ukuthi kufuna kube umuntu wokuqala kube umuntu wesibili kube umuntu wesithathu thani wena namhla ukuhamba bathi bathi nga5 thani wena lokuhamba uthi ngabe kuba ngubani wesibili lalela ninisida na unisida mahala never leba lakhuluma ngayo mina ngikhuluma ngezwi la uNkulunkulu livi la uNkulunkulu alinye ukuthi kudizwe kangakanani alinye ukudizelwe alinye ukuthi yabona inyama yethu lesele indlebe lethu lihlale lilalele na uthi lo muntu lo an-interview wale uthi hamba ngibana naye edolobheni sahamba nalomunye lebelinayo interview umbona ukuthi wow lo mfaka KFC Nkosi yami vile kwami nyama yetu le
but khona ingwe nemukholwa livila uNkulunkulu lengakhuluma kwenegative uthi lombhali ngoba ngekukholwa siqonda ukuthi uNkulunkulu wadala indalo yonke ngezwi kuze kuthi lokubonakalayo kuvela lokungabonakali kuze kuthi lokubonakalayo kuvela lokungabonakali angeke loNkulunkulu angeke loNkulunkulu wethu bazalwane angeke loNkulunkulu wethu manje angeke loNkulunkulu wethu angeke ngamanye kujabhe thina bantu emhlabeni sijabhe siphelele amandla but angeke loNkulunkulu wethu ngeke nathi sifundiswa ngale nayo mina ngale nayo seyikhale yokujabela umthakathi mina sengaba ngale yokujabela umthakathi jame nawo umkawu nawo nganifakazela ngale nawo ngalenyana ngathi ngithinze ekusele nkosiyami ngawuhlolele ekusele wangihlolela inyanga leyo nathi siyavuka nje nkosiyami nami ngivula ke emsebenzini nami phakathi ebabe yenza leyo kwende njani mngaka uthi lapha intolo zambama kufika umuntu wakhamuka la ekhaya wafike waqoqotha la mnyango sefa sinomthakile siyamuva nathi ngubani uthi nakafika la mntu athi uthi nje lakithi sinebantu abanganje uthi nje asamfunele sithi hamba boss hayi indlela lana kufa na kwadula namufa nje hamba ekhaya uthola nje kuleyo ya athi uyabona kuphi lapho lapho shothi namkahleke ngene kwakho ke kubeka ukuthi simphethela sayikhatha endlini hamba boss hamba nje boss endlini lana kumkwalo unemkwalo lana mfako ngene nawo la duhamba uthi sibalawa singamvulele bazalwane bayama asifathi singavuli kulo uthi abe ajika nebhala uthi nasehamba athi wona umsini animfuleli vela nimfuleli uthi kanti yabona ukuthi kuphi ngelele ndlela enamemuva uthi balale uthi balale abantu bavuke kuseni bakhanza lekhaya uvule legede lelikhulu ungenekile lelikhulu igede bathatha ushiya lapha livulekile uthi hawu lo muntu uvule legede uthi kuyena mathupha ngafana legede uthi asithi uthi nakashaya lapha uyakhala uthi ngithi akuvala legede nje sabe kusindila sandla kwaba uthi lo khuluma nje njalo baba sayikazivuvukile njalo ngathi mina umkami leyo uyayikhumbula njengamanje lake ageleka khululeka uyayikhumbula njengamanje kususa nje nalongweni ukuthi uyabona ukuthi wembani noma kule mfile zembani kususe but lekhona yona ukukhumbula njengamanje lake ageleka asho njalo ubalo mathi ejobe sasibona bathi 11 athi lokuhlupheka lokusambi kwenu noma naninikela inhliziyo yenu ngalokuphelela kusimakazi verse number 13 uthi naninikela inhliziyo yenu ngalokuphelela kusimakazi uthi ke lokuhlupheka lokunelinawo lokulalini niyakukhumbula njengamanje lake ageleka iyakuthanda soma badlali bengathini yawo Jesu wami baba wethu wemoya oba wamifela esiphambo yakuthanda ke yakuthanda Jesu wami baba esiphambo singathi sasho abanye bazalwane yakuthanda Jesu wami
izwi laNkulunkulu ekela phambili la wonke lovagula noma lovagulelwe nesimo sakhe abuye phambili la somthandazela sithandaze kunye naye sithi sinakho